Mbia mono umwanchoma yote katika seni kia Ndizi TV leo igango che mase ya mukuru wa chinse mo che Nyamache sub county ene semo ya Nyamache ndabe tokosanga ya mase ya mono mogoso rikorwa seti ya Gucha Youth FC ogoso ile semi yake mingi omaikanira semi yake mingi na tevya banki gore ya obo gimavuaye wikaboni gara senko na ndake ebyangere bya go chibosio mbiri binche buna botabeta nende mo Steven captain 001 chinse mo cha Facebook Ndizi TV News Digital semo ya Facebook Ndizi TV News Digital semo ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net na kuinkira inche ngweta chinse mo chiande mo Steven captain 001 chinse mo chiri cha Facebook konde tinsanga mange tando cherero igana mazoezi mubwata iganda ke au regular mo kora mazoezi haya kerito ko to waten elite game now after game of the Nyamanya to the Sunday so tukonde to one day off Kule gente kia sana rakonde saboni nabo tebyanda kerietari ya ayeningo nanda ke seboniga ganka yore enti mukio yore sama le dango ku KOROSO Gucha Youth jengwa kabuna midfield na wale timu ya around 2 years one ndio kwa season ile ya ndo ndo tena mazoezi ngela lini tuko ngela lini tuko game ngele weekend so far mbuya to asigucha youth mbuya tole nda tega nda tena perform tole sebona igo Ekune gente kia korende se faida ore gokoria libone na bana niko manyanda kia William KOROSO yo ngomora turega kogoso seguche seme yake ye mingi haba tutiri abange ba korode korende William KOROSO nka yari okoru nka yuiboleire Nyamache ga factory ya Nyamache mwaka tu wa Ebolere factory oso ebolere nyagitari Nyamache ga factory tu yani scout na wenga korega scout okay so na grow ile ga bukoru around 2013 na rwetega okay wa scout sana Para bate bana ke demo ntaka gosoro mupira boniga andake kerare gukina mangana yo mupira nkonyarare ngeti manya gosaye ngwa tole tanda exposure yo mupira koro mekana kichesemo chiri cha primary kerona nge primary obvious no chana yo mupira njina chagacheza kinomo ke street ga so na chase le follow ne passion nganjete ball na chase le amasakala ya obvious kelimo ngara uchaga ne risakala na kutira iyo na chase primary high school iyo kila sana ile na ne kutika mupira for the longest time la tena chase le ball for the longest time kurungi ball una chakota na wele umwa pero na ria sama sakara ne mete ngakeria masakara abeboli ngutindia bali ngara kengo sari le vikoro to ngo gundole ya beboli ba omba kwa tane kili baga diri ororo ryo kokosori ozi biko to school na yango sali sana but ana wate ko molole akongelele but kilo na yango moke sometime mo support yango abako molole ko to mopil as much as trende support yenge alo fully lakini na maite na nje to mopil so at the end of the day na wewe maite ni kijana ingia nje to mopil na wanga my space chinza chiwa kumupira Nema tama ngana CBC achire squeeze abana wote ba support wave ye kwa byabo tima nyanda kwetera CBC nema itelitwali ngavake ne vinge twali netu andake twali cha korea kuya onye to beko sichwa soli bune chio chi academic torava ke bikoro to tunali mepira buneye aingi kilioraga nenda kwetera CBC ya achire ngora ni kebe sabana kebara abake na mana ye mepira ndonda ganye abana te ba support kera bara abake talanta kelo kurunze amundo ngo develop wale mapema wangu nando maningia teta sobo mawa but abantu nando project to ngochila competitive football to le buya high school to la tena nanki one yo go train ne coach ni formation wanga iko lakini most of the parents mbali support wana ko young age but CBC na ya chirega chikochi tegachi employee uji school
train wana from the tender age muna wako very professional korunza. Nema tendo twanga manga wese watebra se competitive football kwa nyara sana na sechinsi ya mochi lichie secondary. Prema liti manya go se skuru ya ino amangana ya sports simu alengo. Amana sports na yengo lakini wanu mali Prema li toli go chiwa train mo no yani mo go cheza tu yeli wikirani. Perkana wase timu go train yele regular ne yeli mo kwa sports chega football machi waka. But maybe the government and the college and the Kiaman sports competitive chichake primary. Ina vile okonya talanta na nume talanta ya wakanira sana. Bado talanta vinse primary kiyo chete lie wachi. Skule kuna St. Andrews Kao. St. Andrews Kao. Okay. Nyamira Counties. Nere primary yao. Nele primary yao. Toche secondary. Secondary Oma Bay High School. Oma Bay High School. Nimeza chinse ya mochi avogere chiwa soli nchisikire mono sana. Kwande wasera yabune form 1. Nemo itaba kakava form 3 form 4 na vare somo pira mono sana. Nake kwiru andrita kava kakaomba konyore na kwanyire livagari yawe se team. Nade ndokia mbegede bakangacha ko bana banda ba senior player maybe form 4 form 3. Nebidi. Sinjoga most of the time no matter bakele banje tumupira niko support wala bana from tender age. So kanyala school na chetu. Akanyala banta bange bakoleta bachesaji. Ndibo ntijetu na mchezaji. Aine amax yako ile to. Njetu mna kusoma. Okay. Uikali one passion ikanga na ninajituma. Nebidi. Kanarana na wachezaji bandi ne bidii yani nganyana as time goes coach kananje form 4 jena inge captain Mara lito anga chiskuru secondary jema ite anga ki abantu kwa kuma wanji to mupira usichi go sorry naona kinga kichiri cha inter classes timanya na chikwa tumegete go IMP je wona target from the first day unande form 1 to go yoro mwanga then mara de scout vale form 1 va jema mbara bako batari ko chakachesa mupira but akanya umuntu nalo hidden talent rante njira ngaenda bata form 1 ndimo chesa nini at the end of the day ngaba regular ketikera lituko kana na join ile team wanafunzi wande bwense za chiko soli cheskuru tuli kweva eke mina kereta ni kwa soli tina cheskuru chaisi kwa soli eli ntanga nipi tima yego soli eli yali ngwa chagete kwa chete bune sabra kimo piro yolenge kwa soli ntanga na gete komengele skule ya bale kuna butona kekoro kwa bob tournament okay ande game ntanga na gete final bazes Kisumu day najito bune subject ya ange like 70 young challenging because of the experience you form 1 in tina na work in the fan tina na but that was my first experience in that time como pero mwa weto se mwa pero te tene dipenda to a 0-0 but dipenda around 5-4 either 5-4 or 5-3 mede skuru ya karomire sana no yekare skuru na yale kwa kunkoro mayalenge sana kurende ya kombe kia edire form 3 form 4 kwa bekiro kwa beire captain tumenyanda ebune captain ngelikuwa kanati kuikira nikova captain yes skuru kwa ndiko ikirani esio mabe ibune captain yenkoyo ne captain no na de kuikira no go team nationals okay but rekora kanati singing certain circumstances but in elenge dream yani mbona kimwa yete chinga kichao chinga kichao ni to county final county final tuache bita nimetengwa mochi sana chiko soli chirichie primary anda kesenge nchori sose sinchale ngororo coaches mbayororo onye mopiro lira TV formation buna waika wote mbia ngororo secondary ronke lira TV go chiko soli chichi secondary na secondary okonya umuntu developing komile na huko training na understand chinguru okonya chachi secondary ne le perfect time ndate go scout umuntu wono moja como soy uno professional football singe
njo igabo konya umuntu nawe utake kalengera no muntu monene iye rahisi kumutaka kumutrain unala chako kama ni wa professional Wanyama chibura nyambono kubata na ito nomboro beri wechigosori na inchende ya Stephen Captain 001 toko sanganere William Koroso omogosori Gucha Youth FC o TV safari ya yenta bitora nda somo timoko tisori chese kadiri nchia ero mwako eta ndara chi skuru chigweto masana ndara skuru buna Shanderema tukarabuna St Anthony's Kitale Dagoreti haigatie chinde timanya igeli yako ko kiase chigosori cho mwako eta chese kendeli nila tera ndi Corona the first time I was very interested in high school football. School nyingi ya worked in school na St Anthony's Kitale. Okonyo wale bago chako develop wana mapema. Okonyo wana na lieti record okonyo na St Anthony. Were almost 7 times champions in Kenya. And then the game Togo champion or Taiwan get to be. Over the Mebango, Taiwan get over the coach, I go train full time, I go scout the talent from primary school. You realize where I go perform. So, Nanango encourage this school take over talent school, they will check my pen. Scout na mapem train wala professional coach. I think chinse chindo kanya na high school no talent chiko. Okay. Watera wone matano tabia mangali tora oncholia segusi na itunda na itutoika chinse mo chiricha nationals. Kondo mwancho morera abuno to kwanda se omotima kwa moke kwa moroberi gwechi gosori tore meta seni Ndizi TV. Omotima kwa moke wanda betu kana sense mo yakabere koroso atabia mangi ko secondary na kiesa bali amwera se chigosori wikara boni ngabono kosori ase ligi ya FKF Division II yere daraja ya kane yenkoyo imense ya Kenya mutima kwa moke igo kwera na tore. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abigati abali abake baranyole gisemi kibirengo bigoro muire skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mu bayisaine na boygo babwato bumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boygo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boygo sagiaronde ensemo ya Nyanchwa gusoba Kirisimi Porters Haven Premium School. Bia mono mwancho mwatora iga chinse mo chanya macha ndake aba murabe timu ya Gucha Youth FC bagendete kwegeria ya kurinda 7 iga twatiri bagari abe ne ryo sanganere William Koroso no mogosoria se timu ya Gucha Youth gotera mange gore safari aye goikaiga saikire yemanyia mange igora ni matetora nda somo timoko gota ibange gore ya kerikara kurwa secondary korende timenya kuruiga restro gorwa Gusii ryo tekera korone chiskuru cheto na chiro chitorore ndora twara skuru andake go defend onye county champion yese mangana yenkoyo Gusii ndo ati timu ile consistent high school abana one round e Kisii school round ende Nyambali round ende school ena asinjo bantu wange mbara focus mbara tena sports school ndo ati Gusii ne bantu wange bayiboli wange mbali college bana wabo
chesa mpira songo ngendonda tena abaiboli nechi school watu wale program yoko promote talent school era vera isi kutwale timu yemo eko challenge timu chinde as a national level nimezengo nokorte ko semeria Homa Bay kanyore kiko ko rese school ese kala kiri kwanya ora ko ase chigosori kere gwakora engia batiandake so mabwao ne chigosori gaida na gole de school yanga chaka ngasoa timu nere ko na kikao enga ile town ngachaka county league ngaka londa ava season Gucha Youth waka sport nga join direct tinje ngacheza ava season nande tokanda div 2 I think div 2 naona well for some time that tena cheza season AM this is the second season ngwaka nemate kikao ne timu eralie sisi buchirichia bosongo chinse mochiage tembeadi ngirira tana kaigoro ya county league na mupira obosongo onyara korokara buno ulio gosire sama tukabanga timu chirichia renge chinse mochirichia bosongo chinse mochiage tembe nyancho kata bigoro mupira ole bosongali bosongo ya walchi timu chinyinge sana no regional na county so far squeeze tema financially maybe this sponsor chia punguile osana bantu ba give up no mupira but nowadays timu chile chinga sana no maybe this sponsor nda tena bantu baranyale ko sponsor ji team talent nelo ito talent nelo no ligele banta bangi bako itawo ne bawa kele timu chindensa amatendo abate chavo getembe tora Kisii United tora Kisii Industrial kono chingi chinde chavo yaro cha sukire na waika tebe chine nenivo na jina dake neme chando ya iganali timu na itawo ni galna ngo chesa most of the time training andombali go training to kana tu maka na chisi tukanda tota na tigato akigente ngento what ambition and what direction tra ten and to the tegende Gucha Youth ndo what direction to what ngento to what goals to what objectives inenda the difference ye chitimu na chesi ne yaga ngotana utanda ke mochanda na ke koruki kao Gucha na kibago ikerete andake mbange timo chanda singenjo mba kana signing fee anemba iwana na management relationship ya nene timu ya so release bange the wango sana ane balo tena Gucha Youth ne timu ingia na vela amaone bwa tena ligo na bego promote talent ya andake nimete wate kama chaka na ni midfield ole kore tora tora sanda kirikia kore taye wachora ko midfield negento abantu bange mbali kutaka abantu bangata ko banda ke goalkeeper usabe defender the winger was striker kore midfield ngi wanjerete midfield nje tinjage na midfield na jage na offensive number 7 lakini ngaikali high school nganyole coach bone kon train ega tena the best place in that chess midfield nanya tewing na alio go ikominyo go to lembero na ndeke rundo akera tena ake yungwale ngoro ne ingenza konya abantu bainge top so the best place una na tena go chaka go train even the formation nini mobile serious one ina ile place ya nea ngele best ndo wati midfield achinyinge sana korende aino oli okuwancha buna koso na ngili wanje tego le midfield yi Rice Declan Rice nganje tego ya ne box to box midfielder ago press no mundo le dai base team na wago score na wago ago create na wago defend yani no mundo le class na wange engineer team nama tachi midfielder to bate no ikote batali bantu bange bago sororo kolenda ndake with experience kwa nyolde kwa Soria County League kwa Soria FKF Division II na bikombe vikebike ayanali ingire mo ndabenta ko lindabe top midfielder yali uno nyako chisiko hiyo ndio tanga iko to discipline iko to objective chao kwanza personally mno mchezaji
Uko tu wale bidi. Kutaka kucheza midfield uko tu wale bidi. Mwe uko wakona muntu mna rais. Uko itom. Uko tu wale chingul. Uko tu wale mono discipline da te ko yele coach ko ma de midfield ne ro tra te ne le ko si team ne ko chess. Midfield ngo determine sana ngaki timu ko chess. So we go the first person ko take instruction ko say coach ilio information error kan as a team. Muna wiko te banda ke Gucha Youth ne timu ye bangete kero kwa go so ro ne timu kwa te depth like kwa yote mucha ndake go so first 11 go se ayemba go itabete buno go so uno gocha yendo na tinga yese na nya te mechanda singenjo ina chete kero wa to bokongwa midfield bantumba engo yani midfield na mbina engo cheza akemba wate mundu ta engo ndate so na chete na go so na nda banda wange vale bange ngake Gucha bainga basanywa na tena na igore tua wana wantu to manyaini yako verete rais adaptation one engerais join as a team ne coach tiengo ngake yuna management to manyaini so go adapt in environment na ndene asena ivolele tu naona ka wochile ball kale ga match ngaito se ya vete mechando adapt kero te bigoro yabo gimabwa wa se chintu de chivere kwa veira oresa magana FKF Division II na bate personal ambitions kia ono wana tianda ko twade chia chinga niga chigo chinga niga na kiro te experience kia vere se miake na des chigo limbwate munanje personal miake vele no kutaka kutile Gucha Youth and defend to te mete around to kola number 3 ngaleto so around the topi mete no kutile ande come kitole efforts chance pichita keile kutile team so far performance MBL na to the cultural experience management pia ngo wakwela mwenyene sponsor with team na go pushal na the team wetile bona unanje mchezaji na nje objective number 1 yani no kutile team akidifwan kiro rate bana kurwa se team imache kwa horra ba gosori andaki gati abo obarega konde team ya Gusii FC orora bande bakodiri ku team chase kwa bande ba chire chitimu chinde ngiro rate banda kama bagari ya chitimu chire igoro as the National Super League FKF Premier League Shabana Gusii FC na ngiro rate mabaga kichia ba iro se kwa ba moiru na ba gosori mueto mazaidi timu na Shabana Gusii ando baro mbogo the connection nanza ande ngora akatoli friend na baro so togo etoma to push scouting raisi asinga banda buno vale ground asinga so bidi ya oko kora nando na konyola kana bokorora kana ndiamo no sane virongo mnyoga vire korenda ndake sefede omwancho moligereria ndake narora gani komanya ndake koroso kirata ligeti ndize kya gochora akora kirata ligeti ndino mwanafunzi kwa mechanical engineering diploma itaumia matuka mange randa ligeti oikangende garasi nsoma Nimetanda ke kando domo piro ya Kenya yene tito kwanda mange sa ya korende England ali wakwa ni rais timu yanda ke team ya unas no team ya onedeli kisema chiriti ya England ali no mondo wasan okay nishikwa kwa Declan Rice ngimbaze na Declan Rice we can support him in the year makoyo boli ngwe kimurega nteke boli transfer ya January maybe ke ko rubu ya tara tem ngai de nere season asa no elate wa kola investment yengia mono striking number 9 ndobu ati number 9 tora tevele to number 9 toko nya number 9 ateta ko signing ibere isato ngagerete na batoko bwe kombe nage to chokora ibuno magosori ntobate nkoyo ya Gusii iga kama ntaga ni Kenya reko bakke gusuka gusio timu yemo ya RS ile timu ya FKF Premier League National Super League tobate timu ya yemo Division 1 ntobate timu ende yonsi Division 2 rangora usio batanga timu ikomichire ya Division 2 nkero chekera kuri buno magosori rinde nkoyo iteske igora
Ngendo kera koru tora te Gusii no kutora professional coach team nyingi njire Division II lakini most of the time awande ba konyora na tu waenda wako mupira tutu wale chi coach korwe ground ba train chitimu chikorunza na bo to kutwala chitimu chinyinge aya level tomende chitimu na tuona na Gucha eronde amatumaini noko tobe timu ntangani ya Gusii asodifona aba foni baro raba kiba koruya tivoniga wetera Ndizi TV aya advice kiora aba no mogosori advice nda wane lina onye wanje to mupila ukotwala discipline hard work ambition tia objectives tia ukojitwala umanya nangyo tagete ande to tia wa talanta ngwakane talanta ni ndega kwa amoko kaso mabwa nane ngo keep kele fit mangana bora ide tareso chikwalwa so onye kwanje to mupila talanta ndeons ni bwatere kabisa ngana oyo moerio ana yana moerio na tena Gucha tungifuana this is all the best ndo betoko bwatorora nkaimora ikena ambia mona so twara chinsa naintu mwanchomore abere William KOROSO omagosori korwaiga ase timu ya Gucha Youth FC tera mangi gorego kina kwaye korwe sacha agite asale bone kirenga bata samotukale bosio ewikire bosio ingorotero mogosori omongao etimu engao egosori engagosomboterio omongao watebia mange alerengete chigosori koranda seboniga kendra gotengera Ndizi TV aiga no bwansu mo Gusii